أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hürmetli cemaat, kaderli din kardeşlerimiz, indi barçanızı selamlayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'tan selamı, rahmeti, nimeti olsun. Hiç şeksiz indi mine şu cuma saatlerine Rabbimiz Allah hayırlı kılsın, bereketli etsin. İndi izgi tileklerini, izgi niyetlerini, dualarını kabul kılıp, hata kemçiliklerini gafu eylep, tileklerge, maksatlarga iyi bulup, hayırlı ömür iterge Rabbimiz Allah barçalarına nasip etsin. İndi barçanızı selamlayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'tan selamı, rahmeti hem nimeti olsun. Allah kuşkan emirlerge buysunub, bugün kündeyini cuma saatlerde şükrene saflarına basıp, cuma namazına basıp, birgeleşip, kilgen şirakta izgi tileklerini Rabbimiz Allah kabul etsin. Allah subhanahu ve teala hem onun ilşisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne bu dünyada bizge anlatalar neçik dürüstlük turmuş olup barı. Rabbimiz Allah bizge ne cemaat dünyanın turmuşunu, küp nimetlerini, bereketlerini verir. Biz indi Allah Teala'nı seyip, Allah'tan yaratıp, ne bu dünyaya kilgen işrakta gaziz boğalarımızga hayırlı mağnalı isim saylap, onlarga indi kurkan isimlerini koşturarız. Hamin birinci Allah sözü bulsun deyip azan bilen kamel eteriz. Yani şu dünyada nindidir gamel işlesek de biz Allah Teala'ya şükür kılarız. Allah Teala ve in şekertum le azidennekum, eğer de şükür kılsanız deyip rahmet etseniz deyip hiç şeksiz Allah da artırıp bile bereketini. Yana şolay Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ne yaratu, hem onun hadislerine ihtibar kulak salı, hem onun turmuşuna şolay bitinde kuzeti onun turmuşunun hem indi sirasın irenip yaşav, o indi üzüne bir bəxet. Yani cemaat biz dünyada yaşayan işrakta galemlerini yoktan var kılışı Allah Teala'nı yaratamız. Allah Teala'ya şükür kılabız. Allah bütün bulgan nimetlerini bizge verir. Hem indi şu turmuşta biz anlayız, eğer de Allah Teala'nın bela kaza hasret civerse de elhamdülillah ala kulli hal, Allah'a şükür ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun misalı bilen kursetti. Nişik turmuşluk dünyanı olup barga, nişik yaşarga, nişik gamel kalırga. Ol fakat namaz hukukuna tugul, hacga barıgına tugul, gadati turmuşta nişik üzerimizni tuturga. Eğer de biz Allah'ta şanabız iken, nindi bizim huluk bulurga deyiş. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala müminler kimler olardı? Şuna göre yine cemaat Allah Teala eğer de bizge şundi mümkünçilik bildi iken namazga basarga, gıybet kılırga, nindir gamel kılırga, muamelede bulurga, mine bizim cemaat ol hiç şeksiz vazifa. Hem biz gururluk bilen yaşarga tilekçiler olabız. Çünkü biz Allah Teala'ya ışanıp yaşayırız. Allah Teala'ya biz hiç şeksiz şükür kılıp rahmet ederiz. Hem ne bu dünyada eğer de Allah Teala ne bizi yakın kişilerine Allah iken bizim Rabbimiz Allah sanıyor. Sahabe-i kiramlar etkenler, ey Allah'ın ilçesi, nişlep Allah Teala bizge ağırlıkını jibermiyor. Elle ol bizni unuttu mu? Yani şu turmuşta cemaat şartlık bilen kaygı, ağırlık bilen hamide her vakit ne bu turmuşta
яхшы якларны, яхшы ниъмәтләрне, бәрәкәтләрне biz сизәбез. Һәм Аллаһ та әйтә: "Инналлаһа ма'ас-сабирин", дөресәйтә, Аллаһ та сабыр итүчеләр белән. Ул тормышны бар итүче Раббыбыз Аллаһ безгә күпме ниъмәтләрне бирә, күпме шатлыкларны бирә, күпме гомерне бирә. Шушы гомерне без яшибез. Чыннан да хата кимчелекләр бардыр. Белеп һәм дә белмичә гынахларны кылабыз. Ләкин безнең мөмкинчелек бар Аллаһка шөкр кылырга, рәхмәт әйтергә, дуа кылырга, истигъфар кылырга. Һәм менә бу тормышта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям астагфируллаһ ва атубу илейһи тәүбә истигъфар кылды. Шуңа күрә җәмәгать менә бу дөньяда яшәгәндә без булган бөтен ниъмәтләрне күрәбез. Шушы ниъмәтләргә шөкр кылсак иде, чын күңелдән. Аллаһ Таалага мактау булсын, шөкр булсын. Ягъни ул сүз белән, гамәл белән, һәм инде гыйбадәт белән булырга мөмкин. Расулыбыз да безгә аңлата. Адәм баласының аның кулыннан да, гамәлдән дә, аяклардан да, нияттән дә, шулай бит сүздән дә, телдән дә изгелек булырга тиеш. Менә бу тормышта җәмәгать менә карасак, менә без төрле кешеләр. Ләкин безнең максат бер. Менә бу тормышта Аллаһ Тааланың ризалыгын алу. Аллаһ Тааланың ризалыгын алу өчен әзме күпме тырышырга кирәк. Әзме күпме адәм баласына хөрмәт итәргә кирәк. Бер-беребезне яратырга тиешле булабыз. Адәм баласы җәмәгать бу тормышта, бу дөньяда дип килә, төрле вакытлар, төрле вакыйгалар, төрле мәсьәләләр килеп чыга, бәхәсләр килеп чыга, сүзгә сүз килеп чыга. Ләкин менә бу әйбергә карамастан, ничек булса да Аллаһ Таала бөтенебезне шулай битендә дөньяга бар итте һәм бөтенебезгә күп ниъмәтләр бирә, яшәү рәвешен бирә бөтенебезгә. Мөэмин һәм мөэмин булмаган кешегә бөтен ниъмәтләрне. Biz җәмәгать үзебез арасында, мусламаннар арасында, син ничек намаз укыйсың, шулаймы, тегеләйме, дөресме, юкмы, син ничек тәһарәт аласың? Җәмәгать безнең әгәр дә хөрмәт булса бер-беребезгә, Аллаһка шөкр. Син килдең икән җәмәгатьгә, килдең икән намазга. Ничек хәлләрең? Әйбәт икән. Булышырга бәлки нинди булса да, булышу кирәк булса, ул җәмәгать менә бу тормышта ничек булса да һәрбер кеше үз эше белән мәшгуль. Ләкин бергәләшеп, ничек булса да булышып яшәргә Аллаһ Таала насыйп итсен. Бер-беребезгә, туганнарга, дусларга шулай яшәсәк, иншалла шушы изге гамәлләр ул инде туплана дигән сүз. Ул бөтенебезгә кирәк. Чөнки беркем дә белми иртәгә нәрсә була. Менә бүген кеше сау-саламат исән, иртәгә юк. 10 минут, 15 минут Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун Куранны укып дуа кылабыз да җирләп куябыз. Ләкин беркем дә белми, кашан шушы вакыт килеп җитә. Әгәр дә бүген без сау-саламат икән, әгәр дә без аяк-аяк тормышны алып барабыз икән, бүген бар икән мөмкинчелек, Аллаһка шөкер. Кардәшем, дустым, ничек хәлләрең дип сорасак, әлхәмдүлилләһ, тырышып яшәсәк, Аллаһ Таалага шөкер кылып яшәсәк, иншалла бүгенге көндә булган ниъмәтен, бәрәкәтен Аллаһтан тойсак, шул кирәк безгә. Шушы хис белән яшәргә кирәк. Иртәгә Аллаһ та безгә мөмкинчелек, саулык, сәламәтлек, тигезлек бирәме, юкмы, беркем дә белми. Менә күпме кеше беркем дә белми. Ләкин без ышанабыз. Без өметләнәбез һәм Аллаһ Таалага тәвәккәл кылабыз. Расулыбыз да әйтә, тәвәккәл кылыгыз ди Аллаһ Таалага. Ышаныгыз ди. Аллаһ кушкан әмерләргә буйсыныгыз. Аллаһ Таала һичшиксез фазкуруни, шөкр кылыгыз, искә алыгыз ди. Зикр итегез. Аллаһ Таала сезне бер кашан онытмый. Әгәр бер авырлык, кайгы, хәсрәт килсә, Аллаһ Таала сезгә булыша ди. Аллаһумма иннака афуун карим тухиббул афва фаъфу анна вассами'у ду'a.
Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Уважаемые единоверцы, мы понимаем, что вот Всевышний дал вам возможность сегодня присутствовать на пятничной проповеди. Дай Аллах Та'аля, чтобы вот наша вера, она была полноценной. Мы верим в Господа и в пророка Мухаммада, мир ему. Мы, конечно же, стараемся выполнять предписания Всевышнего и понимаем, что пророк Мухаммад, мир ему, своей жизнью, своим примером, хадисами только лишь всегда наставлял нас на правильный путь, как маяк. Мы стараемся учесть те моменты, и аспекты, которые мы должны практиковать в своей жизни, будучи верующими людьми, мусульманами. Не только в мечети, не только когда мы едем умру, в хадж, когда мы приходим на джум'а, на пятничную молитву, но и в повседневной жизни мы должны помнить, что мы верующие люди, которые любят Господа. Ведь Всевышний нам дал очень много за то, что мы от чистого сердца можем Его благодарить. И Всевышний говорит: «Ва ин шакартум ля азиданнакум», если будете благодарны, то непременно Всевышний нам даст очень много благ. В этом мире, в следующем, духовная часть, финансовая, физическая, и все это в совокупности, она дает определенный результат. Если у нас будет финансовая сторона, то не хватает духовной части. Порой. Но мы стараемся держать баланс. Мы стараемся заниматься торговлей, стараемся детей воспитывать, семьи кормить. И все это в совокупности баланс. И Всевышний каждому из нас, вот сколько у нас человек здесь, каждому Всевышний дает жизнь. Каждому Всевышний дает возможность проживать жизнь и чувствовать милости Всевышнего. И пророк Мухаммад, мир ему, указывает на то, что каждый из нас, будучи верующим человеком, должен понимать, что от наших дел, от нашего языка и, в принципе, от каждого из нас должно исходить благо, доброта, любовь. Пророк Мухаммад, мир ему, говорит: делайте дуа, молитесь и просите не только для себя, но и просите для других то, что желаете себе. И дай Аллах Та'аля, чтобы мы смогли уважать, по-братски любить. И, конечно же, самое основное, чтобы мы смогли всегда находить общий язык между собой, договариваться и жить в здравии. Уважаемые прихожане, мусульмане не должны проявлять равнодушие к непростой ситуации в стране. В истории России мусульмане показывали героизм на фронте и в тылу. Я обращаюсь к вам, к тем, кто остался и не участвует в боевых действиях. Благодарите Всевышнего Аллаха, что вы можете возвращаться к жене и к детям. Помогите семьям мобилизованных. Наш фонд объявил акцию «Батырлык» – мужество, в рамках которого мы ведем сбор на продуктовые наборы стоимостью 2000 рублей. Уверены, что многие из вас примут участие в этой акции и благородном деле и поддержат семьи мобилизованных. Также ведется сбор на халяльную тушенку и амуницию. Не оставайтесь в стороне, будем вместе, будем рядом. Дай Аллах Та'аля, чтобы Всевышний принял все наши благие дела. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллахи Раббил Алямин, факалля джалля ва аля, ба'да а'удhu биllahi минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхалладзина аману саллу алейхи ва саллиму таслима, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим фил аламин, иннака хамидун маджид, ва радаллаху ан хулафаи арба'a, Аби Бакр ва Умар ва Уthman ва Али ва саирих сахабати набийка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва алихи ва асхаби аджма'ин.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.